Dobar dan svima, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Mudus Tim Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome kako na legalan način možete smanjiti porez u Srbiji. Savet 1. Porez zavisi od visine vaših prihoda. Šta ovo znači? To znači da kako rastu vaše prihodi, raste i vaš porez. Savet broj 2. Čuvajte novac i optimizujte svoje troškove. Ne trošite više nego što je potrebno. Često je bolje pametno investirati nego praviti nepotrebne troškove. Nikako nemojte praviti neposlovne i nedokumentovane troškove. Savet broj 3. Da li znate kolika je vaša poreska stopa? Visina poreske stope zavisi pre svega od vaše poslovne strukture. Visina poreske stope kod privrednog društva za porez na dobit je 15%, a kod preduzetnika visina poreske stope za porez na dohodak iznosi 10%. Savet broj 4 je da redovno pratite vaše poslovanje. Naša preporuka je da to radite na kvartalnom nivou. Ovo je ključno za donošenje pravilnih poslovnih odluka i pravovremeno reagovanje. Savet broj 5. Jeste li ili niste u sistemu PDV-a? Vrlo je bitno da znate da li PDV sistem odgovara vašem poslovanju ili ne. Ono što je bitno da znate je da ukoliko imate promet veći od 8 miliona dinara, po sili zakona ste u obavezi da budete evidentirani u sistem PDV-a. Savet broj 6. Koristite državne olakšice. Informišite se o svim raspoloživim subvencijama i olakšicama koje država nudi. Ovo može značajno uticati na visinu vašeg poreza. Najpopularnije su one koje se tiču zapošljavanja novih radnika. Savet 7 je priknjižavanje. Ukoliko ste slučajno greškom uplatili sredstva na jedan poreski račun ili imate pretplatu na tom poreskom računu, ta sredstva možete iskoristiti za plaćanje novodospele poreske obaveze. Savet broj 8 su bonus zarade. Ono što će svakako najviše obradovati vaše zaposlene su bonus zarade. One ne samo da će motivisati i podići moral vaših zaposlenih, već će omogućiti da smanjite dobit i porez u tekućoj godini. Kontaktirajte nas i zakažite vaše konsultacije, a mi ćemo vam pomoći da odaberete najbolju strategiju za smanjenje poreza koja odgovara vašem poslovanju. Do tada, lajkujte ovaj video, podelite ga sa vašim prijateljima i zapratite kanal za još savjeta. Vidimo se. Pozdrav!